Ja želim da čestitam gospodinu generalu i preko vas hrabroj srpskoj vojsci, vojnicima i vojskovođama što su staru srpsku Uroševu prestonicu oslobodili od nekrsta i od križa i budite sigurni da nije bez razloga što i Hrvati kukaju, što Srebrenica postaje ponovo srpska, krv vapije za osvetom, sveteći se srpski narod rušio je najmoćnije imperije. I evo dočekujemo radosne dane, polako približavajući se onome trenutku kada će se ponovo poslije Kosovske bitke ujediniti i vaspostaviti srpska država. Našem narodu Bog se je približio, a nebo je postalo kao nikada bliže nego sada. Mi osjećamo da je Bog sa nama. Mi osjećamo da Božja ruka vodi nas. Zar nije čudo i milost Božja da evo za 3 dana oslobode hrabri srpski borci srpsku zemlju okupirani od Osmanlija, da tamo gdje je časni krst sijao postavili su ruglo polumjeseca